आज जाते जो और कौन थई या अमल तिर्की कुता है कना अपना बस्ती शांतिपुर आरती नवा टाइम रे ना कोआ अब जिंदाबाद यूपीपीएल जिंदाबाद टिकटॉक सुबिरे वोट बंद होया टिकटॉक सुबिरे वोट बंद होया यूपीपीएल जिंदाबाद यूपीपीएल जिंदाबाद ऐसे की नोमा आरो डी शक्तिशाली kan dia आरो जेमन को अडी मेके शक्तिशाली हुई उमा तीन येल में होय कोटा बीपीएफ सरकार ने कोई ये प्रमो ये चंदन कोइटा आनी तो आबुआ अगेंस्ट रे कोई सिंगु लगी में কি কৰিছে তেখেতৰ হৈ তেখেতসকলৰ ভালৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ এটা হস্তাপনৰ কাৰণে আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা 15 বছৰত কি কাম কৰি গৈছে এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে এইটো বৰ্তমান আমাৰ বিটিআৰবাসী ৰাইজে গম পাইছে বিটিআৰৰ শাসন আৰু বিশেষকৈ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ মানে কাম কৰা যি টেকনিক আৰু ৰাইজক লৈ ৰাইজৰ মাজত থাকি ৰাইজৰ মানুহ হৈ তেখেতে ৰাইজক মানে যি সেৱা কৰিবলৈ গৈছে আৰু তেওঁৰ এইবিলাক কামৰ যি মানে ৰণনীতি এই ৰণনীতিত মানে জনসাধাৰণে সহজে বুজি পাইছে যে যোৱা 17 বছৰ বিটিসি চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ কাৰণে কি কৰিছে আৰু বৰ্তমান এজন সহজ সৰল মানুহৰ লগত মিলি যোৱা মানুহৰ মাজত থাকি কাম কৰিব পৰা যিজন ব্যক্তি আজি আমি বিটিসিৰ গাৰ্জেন হিচাপে পাইছোঁ যাৰ বাবে আজিৰ দলত আমাৰ ইউপিপিএল দলত এই ধৰণে হিল দল ভাঙি ৰাইজ ওলাই আহি জইন কৰি আছে আজি প্ৰায় 200 জন মান ইয়াত জইন কৰিছে এই স্পেচিয়েলি আমাৰ সান্তালী কমিউনিটিৰ পৰা আজি সিদ্ধি হোমষ্টেত মানে সদায় প্ৰায় যোৱাকালি 1000 নিচিনা আমি জইন কৰা পাইছোঁ আজিও প্ৰায় সিদ্ধি হোমষ্টেত ভিতৰত 1000 মান জইন হ'ব ডেইলি প্ৰায় তেনেকা জইনিং আৰম্ভ হৈ গৈছে তো ৰাইজে মানে জইনিং মাথন নহয় মানে জইনিং কৰা মাথন আৰু জইনিং কৰিলে কি হ'ব বুলি এনেকা কথা হয় কিন্তু জইনিং কৰাৰ ফলত তেখেতসকলে যেনেকৈ কামত লাগি গৈছে ইয়াৰ পৰা আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ মানে যোৱা চৰকাৰৰ সময়ত যোৱা শাসনত যোৱা চৰকাৰৰ শাসনত ৰাইজ একেবাৰে মানে অসুবিধাত মানে আছিল এইবাৰ ৰাইজে এটা সুবিধা পাই আছে যাৰ কাৰণে ৰাইজ আগবাঢ়িছে এইবিলাকতো ক'বই এটা পলিটিকেল ডায়লগ আজি তেখেতসকলে এইবিলাক কোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় তেওঁলোকে এটা অভিযোগ কৰিছে কিন্তু তেখেতসকলৰ শাসনত যে কি হৈছিল কি হোৱা নাই আজি ইনকুৱাৰী আপোনালোকে দেখিছে ৰাজ্যপাল শাসনত ইনকুৱাৰী সময়ত কিমানটো ফাইল তেখেতসকলৰ কৰি আছে আজি তেখেতসকলে দুমাৰ ভিতৰতে যদি আমাক অভিযোগ কৰে এইটো আৰু এটা হাস্যব্যংগত এটা বেলেগ একো নহয় दिनै जोंनि सान्तिपुर प्राइमारियाव टटेल 150 नि बारा बांसिन जइन जादों गासिबो आदिबासि समाजनि जोब आरो बिपिएफआव आदिबासि समाजा 0 जाजोबसिगोन आरोखि जोंनि नुनायाव आरो जोंहा फैगौ 28 तारिखआव प्रग्राम जाबावगोन बेवहाय 150 निबो बारा बांसिन आरो जइन जाबावगोन बेयाव बुंनो थाङोब्ला 400 500 नि बारा जइनिं जागोन आरोखि जों मिथिनाय बायदियाव आरोखि गासिबो बिपिएफनिमोन बिसोरो बिपिएफखौ 17 बोसोर मदद होबाय जेबो मोनाखै बेस्राफोर आदिबासिफ्रा दा बिसोरो बिनिखायनो इउपिपिएलआव फैनानै परिबर्तनखौ लुबैदों जाहाथे बिसोरो आदिबासि समाजावबो डेभेलपखौ लुबैनानै बिसोरो इउपिपिएलआव जइन जादों दिनैहाय दा बिथांमोनासो बिपिएफब्लासो जोबोद खहा मानो होनोब्ला बांसिन बिपिएफनि मानसिफ्रा इउपिपिएलआव जइन जाफैदों जा जोंनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय मैया सानै साथाम बिसोरो जइन जाहैदों बिसोरो जाहैबाय स्किम मोनिफोरनि माबा बिसिडिसि मेम्बार मोनिनि बिसिडिसि सिआर मोनिनि माबा मोनिनि दुखु मोननानैसो थांनाय बिसोरो लबियासो बिसोरो लबिया आं बेखौसो बुङो लबिया होननानै दा आंथ' बुंनो थाङोब्ला बिसोरखौ सानै ना साथामल' होननानै मिथिदों मोजाङै आं डिटेल्सखौ मोनाखै खिन्थु खोनानो मोनदों सानै ना साथामल' होननानै आं खोनानो मोनदों आरोखि जोंनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय थांग्राफ्रा बारा बुरजा नङा आं बेखौ बुंनो हायो दा बिसिनि बे बिपिएफनिफ्रायसो जोंनाव लैहोर गासिबो जोंनाव जइन जाफैगासिनो दं दा नोंथांमोना मिडियाजों
मिडिया नोंथांमोनानो नुगासिनो दं दा इउ पि पि एल आवसो लैहोर फैगासिनो दं BPF नि मानसिफ्रा दा बेनिखायनो आं बुंनो सानो BPF आव जाय बिथांमोन दङ बिसोरो दानो इउ पि पि एल आव फैखा जों MLA इलेक्सननि उनाव जुदि जइन जानो नागिरोबा जों लाया आरो बे नियमबो नंखाया दा बेनिखायनो आं खावलायो बयखौबो जाय BPF आव थानाय बिथांफोर बिसोरो हायोबा MLA इलेक्सननि सिगांनो फैयोब्ला गाहाम आं बेखौनो बुंबाय आरो